Биз жогоруда айтпадыкпы, зат атоочтор ким жана эмне деген суроого жооп беришет деп. Кыргыз тилинен айырмаланып, орус тилинде ким, кто деген суроо жандуу гана заттарга, жандуу заттардын баардыгына берилет экен. Муну эске тутушубуз керек. Запомните. Вопрос «кто» используется для живых существительных. Например, кто это? Это лошадь. Кто это? Это лиса. Кто это? Это акула. Кто это? Это кошка. Кто это? Это сантехник. Көрдүңүздөрбү? Бул ким деген суроо кыргыз тилинде адамга гана колдонулса, адамды ким, бул адам же болбосо бул Асан деп айтсак, ал орус тилинде баардык жандуу заттарга берилет экен. О неживых существительных спрашивает, что это? Жансыз заттар жөнүндө бул эмне деп сурашат орус тилинде. Что это? Это дождь. Что это? Это береза. Что это? Это улица. Что это? Это мост. Вопросы «кто» и «что» не имеют формы множественного числа. Ким жана эмне суроолорунун көптүк түрү жок. Мисалы кыргыз тилинде кимдер келатат деп суроо берсек, балдар келатат же атчандар келатат деп жооп беребиз. Орус тилинде болсо бир гана кто это деп суралат экен. Бирок жооп бергенде көптүк түрдө жооп беребиз. Мисалы, это кто? Это люди. Кто это? Это дети. Кто это? Это животные. Кто это? Это птицы. Что это? Это книги. Что это? Это адреса. Что это? Это картинки. Что это? Это лекарства. Эми биз сиздер менен бир аз көнүгүп көрөлү, көнүгүүлөрдү жазайлы. Биринчиден биз бул жерде сөздөрдүн кайсы жандуу заттардын жандуу, жансыз деп эки группага бөлүп алалы. Распределите существительные по вопросам. Минута, жизнь, зебра. Родственник, мир, отправка, тетя, малыш, страна, глупость, инженер, кондитер, щедрость, год, единство, любовь, еда, мышь, уборка, фирма, пальто. Работник, мода, общение, охранник, фотограф, деньги, площадь, сестра. Эми бул сөздөрдү биз кто это, что это деген эки группага бөлүп көрөлүк. Мисалы, работник бул жандуу адам жөнүндө болуп атат. Демек биз кто это? Работник. Кто это? Работник. Мода. Что это? Это мода деп бөлүп жазып көрөлүк. Бул көнүгүүнү өз алдыңарча текшерип үйдөн аткаргыла. Сабак учурунда талкуулап аткарыңыздар. Келиңиздер эми табышмактарды аткарып көрөлү, табышмактарды таап көрөлү. Отгадайте загадки. Что это? Земля беленькая, а птички на ней черненькие. Ойлонуп көрсөк, жер ак жердин бетинде кара чымчыктар тизилген дейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Экинчи. Второе. Зеленый теленочек привязан веревочкой, лежит на боку и толстеет. Жашыл музо жипке байланып жатат, капталынан жатып, өзүнүн өзү семирет дейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Эми келгиле диалог түзүп көрөлү. Восстановите диалог. Прочитайте по ролям.
Бул диалогдо суроолор берилген, экинчиде болсо жоопту биз ылдый жактан карап табышыбыз керек. Биринчи ойлонолу. Бул биринчи сүйлөмүндө взвесьте, пожалуйста, кусок мяса. Бир кесим эт тартып бериңизчи, өтүнөм же суранам деп жатат. Демек бул диалог каякта болуп атканын түшүнүктүү болду деп ойлойм. Себеби бул эт алгысы келип аткан да, бул эт саткан дүкөндө болуш керек. Буга кандай жооп алабыз?